Hello, member te Josie na bon chawa. Sunday special episode somlani na chanin kahin le movie. Tuni Sunday special episode somlani chan na hi isai diu cho hi le. Passion of Christ kiti movies anathopa testimony aman a film thona a anato ho thusim ho thilma kidang ta anato ho in sai diu hi. Video hi south taong himai thei chom chayong himai the azon chan wedding in kahin ti me Passion of Christ kiti movies a anathopa hi le Jim CAVIEZEL kiti ama hi America mi ahin actor khatong ana hi ahin la film anatho chu tibe sa chon an hit poi 2004 a chu Passion of Christ hi release hin bol hin van noi an holing jing hi chi film director an bol chu hi le Mel Gibson kitipa hi Jim CAVIEZEL kitipa hi amin hling a hi le James Patrick CAVIEZEL a hi a movies thoyong chun I movin ama hi midung sang ta hin amel long hi hoyen steng lama hin cha thum lang an nei hitai Jim question a bol naw chun hi chi movies thoding nga hi nakigel theijam ole tinglel naki sam tia question ado anawa chun aman anadon but na chu hi le hichi movies thoding a hin katling na dem tin kan ki gel jing thove a them pen a tho thei pending tia a ko hilovin ke ei ko a hi tin kan ki gelen kan ki la en hi a kan pan jing hi ati Jim CAVIEZEL hi mun tampi in cross a khet be diu kun khun anaki su kheli na he cross a put pet a zong khun ada agu anaki su he en sot ta ana zenovin tizovin anung langa ko na thi khaw ki kan loma hin zep bayong khun hat pa hin a zep khelin a oi vun khat langong a zep khai atin he Jim CAVIEZEL in ana sei be na chun crucifixion pakai Jesu ki khet be na don ab thona le bayong khun haptanga lang zen ana sulut vin hi ni kho azi chu hi chilai atho wa kho boina tampiong ana to ki hi movies a pakai Jesu a khet be na don ta Jim CAVIEZEL in ana tho na don na khon phal bilai ana hi en aman adap sa in azi chu pon ne cha khat akive mai a hin mol chunga cross chunga aga khai sang wa yong khon ada ho a hi aki den steng la tun ho jong anat sa in hi azi chu cross khu aman asai na chun simena phate a kichula I thovin ahin la ke achunga ka kita phat a khon hui ma mol chunga hi je chuna hat in huin na satai na hin mut le en akilong le jing in hi ke jong hi che khon kadap sa be se in kanado jing in hi koi machan a het lo wang koi macha koma an ki sei po do lo wang chun heart surgery yong ni ve zen ki bol in hi ati in hi cross achalo lo chu director pan adei lo je chun avel in ka bol phajing win hichi a hi kanana do a kana thi di chet hi ati in hi hichana atho pa bon aga atho mai pa bon dammo a analela ana thi di a heart surgery yong ni vezen na ki bowling thei chu ipakai je suvin ichana ana tho gim ham ti hi ga gial do ki do hite Bible ana ki muna chun pakai Jesu avo naw ama maha ho chu amel seval jengin amel chu mi hi mel hi zong aki hai jengin ana ki tin hi actor pa Jim CAVIEZEL in ana don but kina chun hi chan lom wang chu kanabol do pove pathin amel sida alim ki hello chan wang kabol do thei pove ana tin hi movies a khu ivet le actor pa mel long akimu thei thona lai jin hi ahin la ata chu pakai Jesu khu amel kimudo athei lo zena chisan amaya na longa hi hichi film athona wa thilma kidang ta khat ana su kit khat cho hi a hele pakai Jesu mol chunga sermon abol na shooting mahon abol lai ta win actor pa hi kol phen hin kho en hi amana sei be na chun si khonli masanga chun kol phen ei hin se kha ring chu ka ki het in hi kol phe ka chunga ahung chu chun ka tum vela ho si se awa a hingin meikung kaluchanga ahung uma abang zengi
atom vela ding hose se chun anamu a hi che thu he kata sa pumpi awa azengin anati he minute nga zovin zon mikalini kitipa assistant pu he kakoma hongwa phei ki din nakisu kha lo hinam a hin ti na hi amazon call phen chipet ta chona hin kho kha ki din kidang ta in imacha katipo ve anatin he thu anaki het danin lightning in call phen ana kho kha kha wang chu a hinga om pu anaki ti na hi ahin la thil kidang ta chu hi chite ni hi imacha anati hlon pui Jim CAVIEZEL an sei be na chon thil kidang ta khadong chu flima cross kaput pera evo pa ho muslim ho ahin film ki tho ki chai pharin christina alut tai anatin hi azi chu film ki tho hi wangin experiment nasata phata amita umu hitan adinga jesu krista ahung thi hi a het chit ta be a hitai anatin hi hichi flima pangzo sen ki khial na ananei vem ki hit na ananei vem anativa anado anawachun Jim CAVIEZEL an sei kirin apangzo se wang I accept di po ve hin la phat a umjing na lazin jesu krista thusim ki tho hin ahin khowa asu umil lo diu kata sanin he phar khat le ahin mu do wa ahin ta san diu kata sanin atin he Jim CAVIEZEL an sei be na chun mi pin ka film tho hi avet ting lew ke ei mu lo wa jesu zo chu avet diu amu do diu zo chu ka dei hi an tin he chu teng la ama hen ata sa ta zingaw na sa ta film ana tho hi analel pi jing hi film apat uwa chu agi idan hi 210 ana hi en film hin zo lang phat wa hi 168 bo ka hitai ana tin hi aman mundang khada testimony a na sei do ana chun call phen ei kho achun ina hongdin ka kigutai kahin khon nala the hitai hilai muna hi kana ti jeng na hi azi chu hichilai muna hi kathi a hi zongle mitam ta in hiche a ko na hi hu hing na hun ki moding ka he anati hiche film hibanga ha sa hi itin na lo thing jing theu ham itin na chai do theu ham tia question ado anawachun shooting ki bol na hin tauna kana ha man tenovin chuteng le mi pin zong hichi movies ka thopat wa konin ana het wa kon wachun tauna na sata in ei pan pi jingwe hichi tauna hozala hi film hi ka chaiwa mi pin na sata alung ato kha the hi anatin hi ama interviewer azon langa na do na wachun na career film line na hi ichana hichi film hin na su boy pha am anati win an dong win hi Jim CAVIEZEL no an don butkin na chun America temi pizo si masanga pathin kata sanna za achalova phongdo dinga kahung ki god do zia interview ki bol na a ka phone do ahin tua hi ahi hi hita hen actor khat ka hi jing di ahin job kamu kit lo ka hepoi ahi wang commission wang ka chai tai ka complete tai bol dinga pha ka bol ahin bol di umle ka bol kit di ahi anati na hi Jim CAVIEZEL hi gela hilalung sit ta zong hin mihang san ta zong hi azi chu ama hin pathin film atho hin pakai je suwa panga hin tua amalam hin khoding hi ga gela ila thil ha samomong hitai film khatang khada apan sa awa mi phalo hama hilo mi pha hama khatham avo ading nunga ham to kidai ding cho cho hi thei ta pon hi ji ai film line hi ama ding ha aki kha abang bang hi jing tai Passion of Christ movies anathova hichi movies ana ve a hi mitampi hi ana pin tha dio mitampi ana po na wa alung sung ana to kha dio ta asana hle jeng na hi tu zenga zong amaha kivo an ho a hi lo le pakai jesun atho na na ho Passion of Christ movies hi ivet a hele keiwang ka ve hlungam ji poi a movies tho le leo ivet zong le imi hli pul jeng thei inu ugui bing jeng thei hichana atho do hin ata ta wang chu a pha lo jing na la hi movies a ki tho hin hichisa na samong monga pakai yesu chu asu gen theiwa thina chanwang anatu hi i video se mu chu hichan chu tantin Sunday special episode
som le ni chan avezo se na bon cha chungwa ki pa thu kain sejin chuteng le idam wa hi le Sunday kit kit jong le Sunday special episode hi I continue jing diwa hi video vezo se na bon chawa pathenin phathei na bu taw hen